Tsali Khreephretuolie Kephrü Tefe. Tsali Khreephretuolie Kephrü Tefe. Tsali Khreephretuolie Kephrü Tefe.
Tsali Khriephretuolie hieteta. Tsali Khriephretuolie hieteta. Tsali Khriephretuolie di sere pengu. Arroa
Jesu Christa ugo peter hakilio zanu kini sedi online nushiri siro worship go keller pete kelusa mu zeliawe nipu Kerüsuo Vithonuo nipu Diekpu ugo vatsasekedio nipu kidio Dr. Ruokuovilie Sachü pastor Zalinu ugo tasekedio Neisakuo Noudi mu Rüguovinuo Khezhie jie puti kabie Tsali Krüta Tsaya C'était Diekepu. Diekepu. Où est un peut-être que je t'allais dégueuler les gars. Thank you.
Chia matza diebu Kesiezie puti selidio. Terio Ketolese ke we no perseguidio Vithonuo Kesiezie. Kenyu Ketolese ke sau no perseguidio Viluoü Miachieo. Seu ugomhato tsegeligo tsasavogidio gola mu ugo betela teja chasagidio Kesonuo Rutsa Dikon. Mu dieu Mechü Tsali Neilakuonuo Kire kinu renalidio Kesiezie share puti selirvi. Ketolese Viluoü presudo. Isaya tute soru kusoku bununu teta. Isaya soru bununu teta. Isaya jemho mu bukeke. Uzia kedi ushiketa che anyepu kediba bogiba dingu. Rukrie muza ziu bokefeko rushokiu chu. Bumhogi seraf kota. Boposo soruru. Sekinye pie pojeya, kinye pie popife. Mukinye sepro. Siro pue pokidishe. Mesa kodiko Jehovah mesa. Kizu pete pokes sokejie tiochu si. Site kitje medzego. Melieke shefesidi renyeta. Mumiku tiokiu tuta. Site ashe asa hishihiro. Asa zede. Asa temye utie mesake mopo. Mutemye utie mesake mopo donubaya zela. Siri amhie kidiu. Kodiko Jehovah nguwate si. Site serafko. Buemi bepie rashobaginu mize ketupo bepie pro akivor. Sidi serafu su se amenes dishe aki jehau ntien wate nke jot sete mu nke puma vaso wate sita. Seshe anyepu fe hakim he putsi. Abu supo ketes seta. Musuponye ukola vota si. Site ashe ahakibawe aketesje isisa. Katso. Kethodie presegetu Johan Diekepu to Thedie kusoku me fenono me fesoro. Johan to Thedie kusoku me fenono me fesoro. Putzigi tayu Jisu mu Samaria fa. Tiedz he putzanyoko kidzatu hauginu kepenyo fa rashovor. Deri nieko etemiebu rashoketu tsus Jerusalem zo di buya sita. Site Jisu shepuki tenufa apelelije kidzatu hauginu mori Jerusalem nonuri pu rasho motaketu tipo fordio. Niekobe pu rashoya kesao siamo. Hewe rashoya kesao sidi rashoya. Kela kelie judamie kinu forzo zela. Deri pu tipo forje musu jeri for batazo. Kethodie rashoya kesako ropfa mu Kethodie kepenyofa rasho keto tipo forje kekrila mona pu mebu sidi pu rasho ya kesala kepenyofa ropfazo mu pu rashoya kesame ropfa mu Kethodie rasho morasho sisa tenufa shepuki mesaya Krista ya kesao Vortuos geta asiba, mu po foro po hegi, papetego pusedo sida, Jisu she anze keretseketau suzo sisa.
그거 때 그제는 레스디 아버님 부기게 크루차스데모 디베서 터기게 봐 게메사터 게르크레터 게고터 니부자하바 지소자케비 바바도 부마케레 호카비 효고츠스디 효고부 라르디 인케슈키누 태지에도 레르켈라 아니부 게페지에 물게 태지에 비엔츠스야웨 게메사터 게르크레터부 아케포마미에 슬라니부 자하바 너체도 게메사르푸비에 아츠게테 부스무 아츠페코스디 아부 녀녀하죠 하테데고 맹우디 갤레르콜라 차스게죠 너게 그게 트러블비에 아츠게테 부스지 아니 부자하바 아메 트디버즈무 너 앙메지디아 크리스지 제바브다하누 니부자하바 녀녀고 메후메 너 우크리게스 우크로게스 음하토 게비고리 스크릴리디 인테지에도 레밤 메치에 니부 너 스고스리 인테지에가 스고스리 릴리지 니부 저하바 서비즈먼 호미에 게츠게네게 메지에 우베게 메시드프 우누케쇼 뚜프디 음프버메 니부 너고 게츠게네 츠모 로파 마츠고 츠모 마츠고 츠게서로서 무니 부저하바 우즈게 지거리 츠페지에스지 니부노 우크로스지 시디 우부 우누룰레 우누라겔레 스스카피 우츠스지 게마사포 서비즈먼 제바브다하누 니부저하바 너 헤고 기쁘게 쓰게 미디 헤고 테미트로 디웨 헤고 민예세 게제 Kephrü Tuolie. Derini pu Jehovah. Hiego temeke kari. Kershokino lerle modi. Kizunu religo lady. Ukechukel hotsufadi. Uni unsufadi. Kephrü Khriephretuolie. Nipu no suko ke jori vasa. Muni pu Jehovah servizomona. Homie hato matsugopie. Upavadi. Kershokino lerle mokechuke kraba. Nipu no suko ke jori vasa che. Ugo nke me sarafupie, ugo tsu, ugo no tsuke me jesudi, ugo zevori, nke shukino silichi, ani pu jahava kor tsu bichi. Ke me sapu, serbizomna, homie ke tsuke nutsu, ke take chietsu, nke shukino vernuri, voliere ke bapetego, nipu no ubauzinuri, jabi utsu, ukrihisa, ukrosichi, nipu jahava. Kemesapu Jehovah servizomana, anipu a Jehovah, temeke kari, tetrahan voli modazo shiri, ukiteke nenu, online nenu, nipu, nketse, Rüsuo pete, renebawe, no uba uzeneri, japipe utsleche, no heko kipuke sigem hedi, anipu, potike visa, chiki hazo, kalakel yetiri chiki hazo, sidipusa. Disim high vodatio, jisim high vodatio. Sidi pusa, niekonu ke dileche. Tigi ke di, benyuti de, isidi, hekortsia. Anipu, no hekortsuke sahakoha, hekobucha dori, nipu, hanu lerdi, hekonu mejedi, inke mesarfa, bo hekonu tsuke mejesidi, hekoburi. Benyoka tsaleche. Dia kopi hoko rotsuke sukola mpeshiwe serbizomana nipu Jehovah jedo hoko Rüsuo Krüta tsuke bau nipu no ke tepru kabe potsudi bobo tepu sedi nzapu tsuchi siro ke tole supreke sugori nipu no upreke sugamo jabe utsule obo pragesa pragesa diego pragesa nipu Jehovah teme metsme lunu lelichi sidis go sunu tsuke mejeschi ani pu Jehovah servizomon chedo inkitu lieto Dr. Ruokuovilie inkinu ke vor ndie pie hekoro pu za va tsudoje ni pu Jehovah no po Khriephretuolie no nke me sarapu pie po ke chusudi po po tepu sedi nzapu chusudi hego bonu po ginuri tejanguliche
hipo Jehovah. Kema sakir hipo Jehovah service omana not jeb of the hamshari dipu angume jeje akachakalapie yen nyogo Tsali tsibie za putu suto ke ba nipu Jehovah no Tsali Krüta very cross Bazhakese very cross di unibu Kephrü nipu za putu pe vische service omon jet jodo tisozanu anipu bav the hanu Sr.CE go Ketshe Tsali tsibie nchesu de je nipu ubu uke Vithonuo di Kechie vigo Kechie vibie nipu ninyoko kislegedo mo heko bori Sr.CE heko nilie heko nemlie nipu heko bunu nipu Jehovah heko tio Kesonuo tio sasugetio nipu no ngume jidi heko ke niri tsipe krasechi heko buru neke bana nuzori heko ni kralichi service menko bunu uko ni sedi uko ke Vithonuo di tsipien chesuji ke kriege masani pu Jehovah je doti so zanu ni pu Jehovah heko bavda ha nki chaya no heko zebali che ni pu sidi heko me pocket cross che heko matomatsa terianu talake tosedi medo ke view ke medi ni pu heko cross che heko program ho cross che di ye zomosmori Jesus Christa here hakele zasedi ke mesato ke kreto pu Jehovah nki Kechha chabili de way. Amen. Jesus est là, arrivité, adieu, belle douillard, Jésus t'aimait, qu'elle allait, ce chétait donc écrit, de zo, n'y peut écrire, qui attendait, qui Jesus
susela ariliete aci supie avie Jie makengu mu kepesi Ketshe di pe balidio. Jido Tsali goliro tefugo kroto. Makengu liraliro Tsali go kohaki talia. Sidi tefugo kroto Kesiezie Kephrü Rüguovinuo kromobu se teja chaslidio. Ugo Khezhie uge penefe kike Kechakechü. Hey, Kechakechü Diekepu, Kemesatopu, ani pu Jehovah.
Kephrü unga Mechü pokalla ga zepe hego tsaga zagola un peje trowe. No ke viga soroga suri pe hego tsdi. Hego bu jedo putige me ya honori. Kerlitis hozaho hazedi Rüsuo de nunogo bu unissi de vorm pino bagale golam peje. No hego ma toga tsogonu no jabe hego tsde hego crossabate ani pu peje. No hego lam ha petego chmu pasya murhsya gaza kariga penyope. Nkino ma petego muliazo dereni pu hego. Nke keso so hoki por katole modi hego tejele krambotaya ktsni meje. No hego ka tachos shitni ro no sokola hego ka job wasji dereni pu non jom hapate khasero hekori nzapula munke dile thola munza nvezo ka tsidin zan ha ka tsago diori kes gemula lewe no jabe unishe de khakasa pette go gisus jabe unishe de 자리에 쳐가서 pette go gisus 지우니 부 마강을 하고 목인 자자가 사가서디 예고 뭐 하고 하서디 예부 루프 깔아 줘가서 계속해서 그 쪼고 깔라zen 기볼래 그죠 그 차트 배우고 쓰지 너 하고 하기는 부자부자 예틀지 뭐 자선어디 니 부지스는 그 그러다 차위 아멘 Jie Kepesi Kethodie Kephrü Rüguovinuo Mechü Tsali. Disu Kristar hakilio zano kinise pete kiluse yawe. Ketshe jamais fait ndu enoze Rutsa Kechie mu enoli puleno kemesaki atlie kinise nie pesisa mo nie pejeri va poshe taseje. Nie pije. Kia tsike la pesikesa enovila kilie home nko Dikon mu enoli vilelie unyenyo enoke Khriephretuolie mu enoli viba kiho mu leit Kethodie unyenyo fa Krista sinyo Ketshe jamais fait henyen he bapuki nko kihukinu no kemesaki atsedoya Kire utse perpetebu vor jabe unyitse di Peteke yawe Kechanu Krüta Diekepu nyela Kiatsedo nyela chabaje Ketshe jasera zaze Kechakechü Tiunu telite tsia kejako mu tikali ya kejamie la mu umhatola petudi kechati baituya petebu kechatiunu vor kepekrono di kese yawe poti bapingu Dikepra tatsu kra zadudo Viluoü bie NMM mission zadudo tsia kezakim hedi NMM kitsanu envelope mu dilekivi mato tsukezuko je ke yeseje jedo vor ke ba petebu pilidi sevo presa ke chatsabadi nyetsilikivi bie nipu zaputse di peteki chaseyawe Tisoza Pemedi Vork Zenipu Zadu Reverend Andrew Sam Secretary NMM Buvor Nipu Diese Japutsetua Japu Petela Chabambu Lavorke Percojedi Peteki Siawe Nikopije Jie Zaputsali Bo Sr.CE Choir Kindu Renalidio Jedo Zaputsegetio Hagoliro Ketshe die nunu kertinye ketso perit nyotu nunu rasa pebalia Filipigo po mefe po awe rituri nyepula itsu pemedi all in upeteuse nyepula lusagetyo keminguse rasa de botsalidi kepekro teja ngulie mu ukeluse nyepu Jesu Kristala lu urhericha sagetyo kecheseba ukehue Kechanu ukrasar varokrasibaya kazala krasar tepfubaya kaza ukrasar sunusedi kazasaya
接不地可别如果 Sr.CE 快只是掉。接Diekepu Viluoü Kerüsuo de，这都日本电视网我个发测试个掉，日本里头 Dr. Ruokuovilie Sachü Pastor， 不地可别 Pastor 只是呀。Kesiezie chapu sasiri Kesiezie ugo nipu dienu kepu vodadio. Workezu Kerüsuo Khezhie Pastor Dikon ko Sr.CE Fellowship Assistant Ministry Assistant ko Khezhie Khezhie Kephrütuolie sedi Kepeshilasiya ugo chimhozeli ro dubashe zasurunye Kephrütuonie Keze jate Kephrütuolie har tsvor deri Angami Baptist Theological Fellowship Tiche Hepengu Golden Jubilee New Zekesekatala Putiu Tsuketilapie Ugo Kerüsuo Zadu Khezhie Keze Kephrütuolie Tsusuwate Shikatala Petebu Haurakrabadi Khezhie Ugo
Kepekro Presije Ketze Sedi Kepulasia. Ugo Jado Kezedi Nipudie Rekra Kesasa Kenuliro Ugo Ketola Secretary Prepare Kazasade Mu Ugo Tsaye Worship and Entertainment. Worship and Entertainment. Kerüsuo Mu Uteguo Tsekeba Ugo Peteri Ugo Kelunu Bahushiri Puri Kekrigetunu Kikrunu Mehosaliro Entertainment Social Media Hakola Tie Hakakranu Hakere Zeka Sekeba Ugo Peteri Kikrunu Mohole Saliro Hatsapu Muri Hatsapu Prepare Haiketsupo Zeka Sebali Ketsa Separ Prelivi Mechie Mori Uto Ukelugi Mehori Surotie Entertainment How Putipetenu Ugo cell phone How Ginu Ugo Zeto Keta Kehurapo Vovoshiri How Ugo Zedi Ugo Kiki Bageta Ugo Peteri How Zedi Kesabageta Seri Se Unyegatsakimi Ha U entertain Sekatsugoring Mupie Unye Krakatsakimi Deri Hakosamoliro Lu unye la ketze, boring ta ketze, ugo shiketze chemelie puya. 21st century, ugo how me hosuliro Google tseliro. 21st century how kedipo lanu nu, puzepu pekatoyaga. Mori 21st century how nu pakemi yeto kropo kedipo ga. Mori 21st century how kedipo pu define tseyaga ketze ko me hosuliro economy. Knowledge, hasim hale, mu technology. Mu technology, knowledge, economy, hakopete, mu hovosaliro, uko, ha temie, kechuke luotsidi, temie lubagete, temie uni unnetsidi, u tegutsidi, lubagete, tipunugete, mulevi. Century voketa, century kenye, scientific development, nume hosaliro, tsaka sasazo shiri, hakishimie, pugete, 21st century how they really more get Hatsuke Higatunu, how they really more get scientific developments, how they really more get Puya. Hakimidio go chill look about you, Ugo Lutaho Mehosaliro. Ugo Latapo Mehosaliro, Tie Ugo Kizunu, the Hertzagaba. Russia, Ukraine, the Hertzagata, Tie Kizu. Russia. Nuclear system liro ketze miche ketze mo hakimidi nuclear hako halanu miche seba ketze mukizu hasinu putho putse pe viso vodi po technologies ko rekiezo vodi hatsebie putho pope kawali ke vi kizu putho pope katsiwali ke vi hai ketze miche ba ketze kuni ho priba ketze hai ketze tipunu ba the her hako share ketze news ko chukete ogo hakom hotuki ogo chiri bazo deri ogo global pandemic haiketsu ko fordi ogo pete bu kemejiwa kete ogo shiketri zekese tichinye wodi ke thefdi ke thatiki shiri global pandemic kichu petenu pandemic vor kete tipuche mu hakishimi ko pukete kichu no pandemic hako share kete kikiri Haidik Henu Kelunu Parta Ketsa Hako Kikiri Kimiche Kakrakus engineered pandemics. Timia Utuo Tsupie Timi Pekawali Kevi Hato Hako Kimiche Bakuda Ketsa Je Ogo Hakakra Tedzete Sekakra theory Kakra Shibaya. Kekrita Mehosaliro Ugo Kelu how entertainment Hako Habu Ugo Kekaseba Ketsa. Ugo enslave, tseba ketsa. Entertainment hako samoliro, ne pesota ke pukesekim hidi, me hori unye, seru unye, rezeri unye. Deri samoliro bali genza ketsa, unye lako ketsa, shiketsa puri, bagetsa mulye. Hikapie kengunu, ugo entertain ketsa. Unye tonu no, keren nu, mori u emotions nu. Legatunu, so go pete, how entertain secretary. Utek good secretary, unni bucket, ubunum ba unni bucket, sunupamodaliro,
temie lu unyeda ke u chame jeda ke hakimi ke tipu ne ba mo ke me di tie temie u te go di lu ke pleasure how temie ka khaseba ke temie enslaved seba ke bie bu no u ko ma fa ba ke ke mi temie mengu go to po ke khaseba ke temie mengu go to po serious ba ke hai ke tipu ne ba entertainment kratorta uti tupe zgetse uti tsuperugetse ubu hapuri lemotodi baketse hakim hi getse kratorta getse tieze ogo kakrami zepuya getse gemidi tie ogo donuza shiri ogo prayer and fasting ibaya kachake me votse getse zepuya deri tie ogo cell phone sezo kono fasting tsgetse internet tsgetse no fasting tsgetse je temie adi vodi tets internet ba moto ke tsupununu game tsumor so ke tsa mori kesar campo mori ke hu campo tsu goli ro internet ba mo ke tsa tetsupununu tsoro video ke tsri ke pu ke tsa mo ha ke mi ha kolanu oko hu ke me jila ke tsa oko ke khaseba ke tsa a kesar go rutsa Diekepu shiba ke tsa puli ro junior C go game tsa ke tsa se go internet ko pete shutdown so wale ki technology po security ugo area ki perini tuki pette shutdown cha di camp so mo de ke tsuri ke sba ke siba mo ha ke midi ti entertainment ugo internet ha ko mo hosuli ro ha ko lanu nu ugo ki ke midi ha ko samodi lula tu mo ha mo re ki ke midi ha ko samodi lule ki tu e ki ro vila tu mo ha ke tse ti mi ke lu ke thotsu tu la vo ke tse hai ke tse ti bu nu ba o ke pe nyu fu temie bu punidi lugetse moreo ke penye fe hato o ke penye fe hasiko sedi temie luge bazo bu tiopo ke vi ke ko pom hasiginu subamo hapuri tsiri bamo di sili ro tiago entertainment si pleasure si o te gutsdi lugetse hako o ke penye fe me domote me mori hako o ke penye fe kinu vormote me mori hako segetue uko uniu nutsu te gutsdi luketue uko krista me ke lu haunu nu break popularity doyopo krista me ke lu su krista me tsmota di hauniu nutsu modi lavor krista me tslala ke tsu siketsu tsmor shoketsu mori siketsu tsketsu ke lunu bane mo kisi uke penyofu po temibu punidi ludi baketsu pomedo mo po pleasure suriu ke penyofu kinu vorzo there mahako uke penyofu hato hako uke penyofu sedi temi tsheketsu potunu sedi luketsu hako uke penyofu la hakeme yeto po primary purpose uko bu sedi uko ke lutsa la sikelie uke penyofu kakesham hato uke penyofu tshekesham hato hako sedi weki di kijunu hubasi Morio ke penyo fuki di uke lu hau tsashi ke tsa u Khriephretuolie ubu su tsala sili ke tu uke penyo fuka ke sevie there ti ugo ki zu no ma hosali ro pleasure entertainment hako uke penyo fu zonu no modi ke tole sa chatanu no modi ki zu puto pome dochdi lu ke tsa puni pun chdi lu ke tsa shozo ko pette chdi soko se pleasure si soko se entertainment si dia hako fuya ke za ko utelao uzuke zitsuketse uchake mejetseketse hapuri ukeni bamoketse katole sunuri mulie tie oko temike lunu bawishiri oko celebrity ko ke lunuri hako ha ngupilia oko pleasure entertainment oko tichepe zuketse hakobu oko ke lugi hakeme yeto uchna liro oko ke lu butubo ke miza zuto Hako ke lunu ke me yeto tsada ke tshe uko butubo ke me da zuto der hako bu tie uke penyo fuka ke shvi hako potunu no sedi hako bu tie uke penyo fuze ke pero ke tsunu ukrihipe uke penyo fu hasiu sikilie ke me yeto we temie tie temie ke lu me hosli ro temie pleasure entertainment hako fudi Luzovodi utuo uke luhori uchamejida getse usasada getse suko ke thomo getse la suko samodi luke setiki
udzita gets depression no vorta gets bo recruiter make lunu tie hai gets crappy barbate ogo kizunu luvor gets temyepo po teaching ye body get fedi heta tapengu 1985 hatiki polespo tukese Juno legacy uzziker tsget kemye diripo amusing ourselves to death Neil Postman polespo tukese po America make lunu TV how temye special thorda gets temye jesbe temye bu get to silly moders gets temye boom halepesuli moders gets get lamono temye ke lu temye crew petetsuki deep entertainment ke lunu get talk mopo utichipe zuma get ke lusunu vodas get la polespo tusa mutemi how po Christian memo diri po polespo tukesunu po pusa get ogo hanu ogo ke lu how haizodi voda to get se nan nu levi politics nu levi society nu levi diri haida to get se temye poke lusu nu temye pocha la sidi huli modatu mu temye poke lusu po meaning pocha la zata ke tu po lessi ke tu po tusa mu tie entertainment zetu social media zetu liro hakishi me ko pete kri lavo temye how refer to la ke tu ogo internet ri mo hosli ro temye how jeri nguli tu police nguli tu mu ogo how fibie preserve entertainment city look at Diekepu so shiri high get ogo ke hunu vorba de mogo ti entertainment hako ogo ke mura chutori luda get lerdi ogo ke hukinu ke hu get ri high get lerdi timi ke viluoü vi get ogo ti message ko bu ziza get tsali ko bu ogo ti ogo entertain get Hatom hatsugo ogo entertain get ogo priority ogo mohokese ogo ke lugo worship how leslie ro nipu resuget ke huka kranu tie entertainment how lerda get mo entertainment how bamoda get she temi work ke hunno moda get mo go te jeri ke puya ke ja tie temi ke hu petsada get mo ke hu petsada get su counter chili ke tu temi bo work ke hu pekra ke tu mo temi fit pekra le ke tu Temi harke cricket tsudi temi tesla gets entertainment get kratie ke hunu vorso gets ogo hakuri musama ke hunu hake hupo so shiri temi unili da liro renevili da liro temi kengu nu unili da liro ke renu nu unili da liro more emotions nu umhalle nu unitsli da liro entertain tsli da liro su keme yeto gets mo halanu tiogo prosperity theology go hako cross separate gets temi hako hoste foze gets get to renu mo da gets get to ke punu mo da gets hai gets tipunu ba hai ba gets tinu ogo jisu diepuri rakrakasa servi jisu samarian mi fupo unika tsaketse te dogo katolese ke prefer prakese ke midi puti po forje mu nyuko katho mu rupfununu uke penyefu reshudo ketsupu entertainment we temi nichbaya uke penyefu reshuketse worship we uke penyefu bu sunu baya kaza uke penyefu ze keperogetse sunu bagetse mo ha hanya hatie ka thotse seketse kenye ogo ke lunu ogo hanya hazedi ke sabagetse ogo penye for shugetse nu mo tie ogo entertainment ogo entertain seketse ma ogo ti tu pedzeketse ogo nicheketse ogo bu ogo nyeda ke mo ogo tigo desepedzese bagetse papu o entertain sebada liro Morim hapo ke vupo sebada liro bafo do kenya sebari le motodi movie po me hotiwa yakaja mo hakwa entertainment hakwa putunu nu chakaba hakwa mori thiesedi ukitikinu ukelugi sekata peteke krede isirimo there how thielerdi ka shoke hunu uke penyefu zeke perokata sho how nu lerda liro how pukimichi bagata uko rakrakasali porsho bawe Kerüsuo oke penyefu pue kemeyeto. Jésus Christ Kerüsuo oke penyefu reshuya.
their entertainment no uke penyo fu audience tsati ya ke tse pu ugo na ke pu ke se kim hidi 1985 tiki Neil Postman pu TV nu themi entertain se ke tsala pu ke se Tiago TV ha ko ha je se ke pu ba ke tse fu mo de Tiago internet ko mo hosali ro ugo thie themi entertain se ke tse themi ke vu ke tse mo a pu tu ke se themi how tu ke se di yu puri ke ka di nu presidi ugo rakra ban how nu ri hanle ban. What happens to journalism, education, religion when they too become forms of show and business? Panu tiago tejete set fiya kasako education ko ogo ke gunu ke penyo furushu nan ko hako pete business po temi niche ba ke tse shupo ke metali ro ti tumu igetsu po tusa panu Ogo ke penyo for a worship how we entertainment mo liro. Mo how bu entertainment po sata show liro. Tie Kerüsuo kikim hi ke tsupuga. Ogo Kerüsuo how kikim hi ke tsupushi ke tse sipe vili liro. Ogo sununu ogo Khriephretuolie. Te jeki nye che do ka tola sekre prenye prokese po Isaiah chapter sorunu prese ke Khriephretuolie Johan to te genu prese ogo tsinye nu oge penyo fe Kerüsuo zip hachase me hosne Isaiah lesunu mu Johan lesunu oge penyo fe Isaiah Rutsa kese pengu kese Samaria me fe po Johan to te genu oge penyo fe Jisu punye kese kete puri ke Krise Deri unye mekenye uke penyo fe ngu uke penyo fe Sekhose unye mekenye uke penyo fe Rüsuo unye mekenye unye ke lu redi par ke tse tsenye hase ke mezri me hosende Isaiah tu te soru pununu ker seko ugo tu te upete me hoseli ro uke penyo fe Isaiah kipye pulie nu chekelie ugo tu nguli vi mu uke penyo fe Isaiah kiekese ugo kusoku punu mohosali ro uzaya ke diu shekatachie nipu ke dibapo gibadi ngu uzaya ke diu shekatachie sidipu mu uzaya ke diu je ke zatono me hosadi ugo la ugo Isaiah lesunu vorne uzaya ke diu seyeje kenyu seyeje kenye tute me fa soru Kusoku Kerüsuo mo hosaliro. Uzaya ke diu po meti parke li tiki po kemikota. Aprekeso do. Deri po meti liete kemikota di puto po pekawa. Po kepenyo fe Jehovah gi ke krwa. Jehovah Kerüsuo nu hareke vi Rüsuo baugi nu Hatetuo leketala. Deri jevu Azaria Jehovah jevo Ketefu kropo mie heteta zedi pushelerlie. Di uko kediu uzaya petu di shepuki uzaya ketengu tepie Jehovah tsuketu mesemowe. Deri eren nyosenyuye jevoko ketengu teketula uko tse kemesa kriwate. Kemesachu nunu pratalie no hatse ke krwa ke tala mu su ke penyofe Jehovah kinu terupuri sevor ntzilil ho sise uzaya po numeyeta po seki po jenu ke tengu tesuto po ku pieta mu po jevoko gi po numeye ke talki po tikegi mpa chaparta Jehovah kiu nu jevoko mojunu ketengu ketere shobau kikinu mepfe kertalaki sitze uko rekri pobu chazuvota mu puri Jehovah povekeshla puto rekri pratatuota uzaya hakim hidiu ke penyofe nikemo chobadi po pokelupete vodi mpaketsunie
Sepununu po bo pe Khriephretuolie shekataze ogo prepedege liro mulito. Der Uzaya shekatashe di Isaya kekili Diekepu mu Uzaya ke lunu me hosoliro po ha puto po te gochegetse po puto po me dochedi lutuo ketse po nipun nachedi lutuo ketse po seke yevodi oke penyo fer shobanu po ledi ketere shochipie oke penyo fer zudo da ketse mu ke penyo fer su po nimo ketse oke penyo fer po vkese mpa po tikegi parda ketse su jepu Uzaya wa hakimidi po oke penyo fer niko mochowa ketsela po ke luri ke mejelie po ke dibari po tuo po pekawa Uzaya ke lumo hosoliro po Khedi ke me yepo chapar ke tse musa mu po Khedi ke me yepo chapar ke tse po Khedi mi po cheke tse ma po to punipun po me dochedi jevogo mozuri po puto meleda to ke tse tsher ke tse tigi uke penyefe po gi punimoda Uzaya ke lunu me hosoliro po uke penyefe ke masa tsunu ledi su biper huwa ketse oke penyefe holiness po su nu po me dochda ketse puto po Khedi po ke kose ledi more puto po nipun po chemelie po Khedi Vithonuo chia ketse ke mi ketse po chda do ketse po oke penyefe mozunu rimo da ketse mo hakimidi temye ko shiri Uzaya rebikemo temye ko shiri oke penyefe ke masau Julie Simoda ketse oke penyefe ke masau Julie Simoda ketse oke penyefe ke masau tsunu kikim hidi bayashi more kikim hidi oke penyefe shuyashi ketse shimoba ketse tipunu oke penyefe Isaya keledi oke penyefe pokenese pokiese mo oke penyefe Isaya kekeli haunu Isaya we oke penyefe shu ketse po oke penyefe hodzunu oke penyefe shu ketse Tie ogo macha sengwi livi mu macha se ako nunu tie ogo entertainment mu worship hani ha ogo ke lugi bucket ogo kikim hidi ogo penyo fer shuketsunu tie ogo ri tie ogo ke luho kapi ogo penyo fitz moro ke penyo fer shuketse kikim hidi ogo vor ke pe kromoshu shiketse ogo me hosene worship how mo hoseliro worship we petau ogo penyo fer Hu uke penyo fe Khezhie ketse adoration uke penyo fe no se ke diuzo ni puko mo ni puzo ketse po tsepuru po Khezhie ba ketse su se worship iripu mu worship no holiness ba masa ketse ba worship no purity ba worship no uke penyo fe ke tu tsanu ba ya ketse sunu ba ya ketse mu worship no uke penyo fe papete singu ba ya ketse ke ko pete pujenu ba ketse su rakra su Khezhie baya kaza mu worship no oke penyo fuke Kire bagata mu po sovereignty oke penyo fuke zu ke khaseba oke penyo fu akelu mo ke diu akelu ho ke khaseba oke penyo fuke hu pu jenuba po ke hutsu ke su baya ke mu levi worship no oke penyo fu hu po shugata po respect tsukata po honor tsukata reverence pom hodzunu shidi vorket vie worship no agetu khatsiwadi anipu ke penyefe idi ler pom hodzunu baget ke tejise potz baget ke tejere sho ke teje ke ni sedi pom hodzunu vor baget sacrifice oke lugi sacrificial patoko tsipio ke penyefe tsbaget ke tejere sho kapie potz baget musu oke luri levi o matomatsa ke ni lam hakapio ke penyefe ke tsunuri levi muraki midi ke pelemie vordi ke oke penyefe sakidi ke shunu ke pekrobaget su worship ke oko ke ratondu levi Isaiah ke lunu po oke penyefe pukie ke shtigi muri po oke penyefe ke ku ngu ke shtigi po ke lunu po oke penyefe ha po oke penyefe ke vingu ke saki there is realization po ake pumami pote
mu oke penyefe no so nyepukum ho nyepuzo no ke diuzo ketze po ke lunu rakravor ketze po awareness su vor ketze oko mulevi oke penyefe po hi kapie temi peki kese katole sunu po temi ko donu vor kese tiki po hi temi ko bu michie pezo da ketze po hi kriste ketze no vor di po nyugo rutsa kese oko katole sunu mulia Mo Isaiah le sunuri ngukilie siraf tike dilime ko o ke penyefe o sutsufe kete o ke penyefe hodzunu ba kete mo o ko ke penyefe hodzunu badi ke mesadi o ke penyefe shoba kete o ko tike dilime ko pour urhitsufe di o ke penyefe reshoba kete su o ke penyefe jemhonu vision nu Isaiah bu posu ngu Mo ke penyefe po melu kapie Isaiah peke ke setiki ki khatsogori pette melena kete mo mi khuto resukyu nu chuda kete mosamu sinai ki zitugi o ke penyefe pour favori temyego zeke sekete mosa unye ke sekete ki mi kete mosabu pu mise su Isaiah bu pu mi punye se su si ngusa kete Katole se ke wenu ke penyefe pour refu temyego gi vor kete su puti penyi di vor ya Jimuchi haizo di kitiu nu oko o ke penyefe punyo Jesu Christa kete pe Calvary ginu ko pusutsa se di tie Rila shida kete pu ginu ko bu ze Kethodie di pour refu oko zeli lubada kete su miemo o ke penyefe refu temye zeke sekete mu o ke penyefe jengu wadi temi rilia mo kete Selalu ke penyefe pour riu sedi mosape ki ke sozo shiri mosabu pushita ngu ke sozo. Mo Isaiah we ke penyefe ngu mada ke tela posa ahas hishi hiru bode. Ake pumami puru ke pumami donu luyaru ke tse Isaiah po putupo se shipar ke tse mulie. Mo Isaiah o ke penyefe ngu ke setiki ke masau ngu ke setiki po anipu asa ke pumami le. Po putio po ke pumami po ke tse po masake mo su musa ke kilamo no po ke penyefe ke masau ngu ke sela mo ke shunu o ke penyefe holiness how nguya o ke penyefe holiness how worship nu o ko busu si ngulia mo ke penyefe holiness how si ngu ke setiki aya anyepu amasamulie ke tse su ngu pekrakuo mo o ke lunu aya anyepu atsomulie kete su kramimi kete oko katole se ke sau nu Jesu Samaria mi fupu zeke sekete kerche kete oko tu nu me hoseliro Samaria fu mu Jesu unye kerche kete Jacob zuku kino unye kerche mu oke penyefe ponyo Jesu Christa ginu potemi ko donu lubada tuodi pum hato chekese Jesu bu su takietsri vorkete Mujiswe Samaria fu unye kerche pede judi uke penyefe Samaria fu bu ze tuodi vorkete hafu bu pushikelie mu hafu pushikeli ki pu puto Jesu shu pushikete Jesu Messiah u kete sikeli tiki pu puto pusirikelie uke penyefe pu reveal tsepe puto pu kape tenufu bu pushikelie tiki unye kerche ke vorkunu sikeli tiki tenufe po puto po sivorda kete unye rutsa Dikonu oko mulevi mo tenufa Jesuki pudi abu zun how no puba ke ba ze ke hidzulu su kriche mo Jesu e poki puse kete no no ze vokili zo shete hela da there akino ke par ke hidzulu su krikili ke te hela da lelo mo tenufa abu su kriche Musuliro oki penyefe refu tenyefe rutsa hesakete mu tenyefe bu selaunu nu bu realization su vorkete oki penyefe de ahonu nu keli morshute kete su vorkete Isaiah oki penyefe Isaiah pengu kese mu Jesu tenyefe ze kese di pu pengu kese oki penyefe hani hacha hani nu kenyi nu oki penyefe pu reveal sepie Putyo po kapie unye pekiese mo ke penyefe po kapie unye pekiese ki kenye shiri unye ke pumamida ke su vor ke worship nu o ke penyefe
Rutsa Ketse, Bu holiness no Rutsa Ketse, Ubu, Utu Usi, Unguvoria Ketse. Tioko, Penny first Shugeta, Uke Penny first Shugeta Honu, Jisu, Bu Ugo object of worship, more center of worship. Ugo, Reshuba Yaketu, Shupuga, Jisu Reshuba, Uke Penny Reshuba, Bukaza, Bukevi, Bukamasa, Ho Reshuba. Ugo Pershugetsunu, Ugo Bu, Bukamasaho, Silia Vigeta, Bukazaho, Silia Vigeta, Uke Penny Kamasarafu, Timmy Khriephretuolie. Mu, uke lunu, reshoke penyefer, shoba geta haunu, uke penyefer kaza, sipekrali ro, utsukarnu mimi jude yaketa. Uke penyefer krie kaza sikramu, utsukarnu mimi jude yaketa. Uke penyefer kingu ke meje sipekram mimi mu, utu ginum hapuritili lo geta, helplessness, how ugi vorda yaketa. Ugo tie, ugo ke penyefer shuketunu, elements hako. Hatsa la hako, uko resunu, pomor biwe. Uke penyefer uratsudi uko hakonu, uke penyefer mulie kete. Sandenya uko fordi uke penyefer shuketsu tikonu, tie uke penyefer kemasaunu nu, uko ke lumugeli, uko sikili, shiketsu pomor biwe. Hatsa kenyu temeta uke penyefer Isaya unye, Isaya zeke tiki, kedzova kelie, mutsika sala kelie, parkete. Verse soru mu tenye no mohoseliro. Uke penyefer Isaya zeke tiki, forgiveness and restoration. Isaya we puke pumami puo kete sigilie. Verse soru tiki presetua. Site sirafko pue mi bepie reshobaginu mizu ketupo bepie pro akivor sidi sirafu su se ame ne dishe aki chia hau ntie nevate nke jo tsosete mu nke puma vashavate sida. Putie ne keshe putau zemeta ke puma putie nu parketse putie nu bagetse mu ke puma putie nu bagetse putau zemeta pumelu nu ke puma bagetse ke krilamu no ke puma hatou nu bamo action nu bamo deri ke puma ogo ke pouvoir ke zuke midi intention of the heart. Ke puma uno donu lenu bagetse halenu ke puma bagetse la utienu ke puma parketse uji hatonu ke puma parketse la ke puma putienu Isaya lesunu putie po ke puma me po ketse pu mu siraf ko pue mitu ke bapu tsese pidi putienu sidi po ke puma ko tsese da ketse Isaya lesunu o ke penyefe unye ke seketse tigi ke jova kelie o ke penyefe po ke jova kese pungu meje seketse mo o ko ke tole seketse unu Samaria fe ke luri me hoseliro Jisu unye ke tsama ketse tigi po ari ke rizulio su kili no yali di Jisu kipu ke setigi Jisu pubu vodi pune fuze vole nusa mo unye ke tsikere ketse nu po punu fuba mo ketse pu mu Jisu u no puba ketse su ke tozo no me pengu ze luba deri pengu hauri nu fumo ketse deri ugo ke pengu fu po ke jova se ketse pungu meje se ketse pugi ke rizulio su kase putse kese ugo hatsa pengu hatsa seu ke tsikere liro ugo su muli tu ugo pengu fu shover ketse worship puti petenu forgiveness mu restoration hobaya ke jo vasa ketse sekasala seketse ugo temie ke pumamie ugo o kreura shiri mo shiri ugo pengu fu ni ko mo tsewa ya kaza o feu die no levi o ke leke me donu levi o mhatoma no levi o ke penye fe ke viu tsoli mota ketse o ke penye fe ni ko motsela wa ketse o ko ke lunu shiketse mo ke meji mo le da zo shiri ke la ke lise ko vietse le da zo shiri zulu felidi ke pele ke lunu ni to da zo shiri o ko ke pumanu te la judali ke vi ke pumatsela da ya ketse o ko puti betenu mo ke meji ke jova ke li hausedi o ko ke lunu bamorso Oke penyefem hutsunu, oke penyefem shuver ke tsetiki, aya anyepu ake pumami budeli, anke kruse morshuli. Mu temye ke hupuri putua puse ke pumami mo ya liro, putu puse ke bazo ke tse, oko ke tolesunu mulie. Mu ake midi oke penyefem shuver ke tse,
Isaya poke pumasikili kimhi, Samaria fu poke pumasikili kimhi, Tio ke penyo fu, ogo donu bade. Katola se ke we no ke midi putik punu, o ke penyo fu timi ki vor ke tu modi. Jesu Christa Calvary ginu shesli rila ke she, pato tsi ke sa ho ginu tie, o ke penyo fu bu ko me lunu luda ke tsa. O go bu ke penyo fu shu ke tsa. O go bu tie ngu ke meje ke zova ke lie, ngu lie vi ke tsa. Rüsuo ke penyo fu shu ke tsa tiki, o ke penyo fu temi me lunu sa sia, temi rutsa sa sia. Salano ogo ke penyo fu shovor liro utsuka sala kilie nguke meje ngula kilie ke tefu ngula kilie ogo hako ogo ke lugi vorya ogo che dollar ke penyo fu shov ke ba hau ogo temye ko ogo ke lu me hosaliro mikropo ogo lu no hapete putu ba ke shiribali vizo ogo penyo fu ke peroba ke suri putu prebali vizo Hatomatsukori putu di tavozili vizo. Ke krikroboe oke lume hoseliro. Rofuke luri putu seba como ke miketse. Urofuke luneri ha uniseli mo ketse. Ke pumatsudi ludi udzizito ketse. Pe kresitu ketse. Miki pulishutu ketse. Pumichitu ketse. More uki krunu. Te chazu ketse. Tenu ke shobali ke vi. More utofuke kriketse. Leri bali vi. There oke penyo fu shoba ke tsa haunu oko nguke mezie ke zova ke lie muchika sala ke lie hako mulie vi putoke hubo tsuzo shiri uniba shiri unu shoba shiri oke penyo fu shovor ke tsa haunu nguke mezie ke kro tsaka sala ke lie hau basia mo harabizo ke mo nguke mezie nguke lie ke mhi ke zova ke lie nguke lie ke mhi me ke zori valia mi nguri mejelalia Oke penyo fu shu ke tsa haunu utsuker nyu ke tsa mu utsuker nyu ke tsa humility hau ba mo liro hakipuneri oke penyo fu ngu ke meje ke zova ke lie su timiki lugi timye su favor lia mo mutsimi di ogo hatasiu ke pulasana oke penyo fu shu ke tsunu ogo ke dipula bashi potsa lansu silia in worship we find the meaning and purpose of our existence. Okay, penyo fu shu ke tsunu, oko kidi bashi ke tsu, kidi lubashi ke tsu, kidi oke penyo fu mbu mu abu, ki tsunu lubashi, hatom hatsu putsidi lubashi ke tsu, putsa lasu siliya. Isaya ke lunu me hoseliro verse tetanu, sisye anyipu fe hakim hie putsi, abu supu ke tseta, mu supu nye uko lavota si tse anshe, hakibawe. A Ketshe sisa. Uke penyo fu zeke seke satiki. Uke penyo fu shuga tanu vorka satiki. Isaya uke penyo fu poke lunu potsa lasu silye ketsa. Uke penyo fu punyu nyoko petekilie. Nkirilie akirilie. Uke penyo fu temye petekibie poke dinu shilye. Mu temye petekibie kepele miko kekili kimhidi. Uke penyo fu haprum hazari. Talent free, gift free. Morim hato assignment chiri kapie ogo petetsu ogo bu hatom hatsu ke tsu microbo missionary pastor tsu microbo kapatatsu microbo government hatom hatsu ke tsu telite tsu tikati slie hakimedi oge penyefu ogo kikili haunu ogo bu ko tetsenu poja putsu ke tola oge penyefu ogo rikilie oge penyefu ogo kipie tie puma tonu chikeli hau ogo bu pulie chiketse mo ogo worde oge penyo furu shuketse haunu ogo bu ogo chipe kulie di ogo chikete fulie di ogo matoma choko chilaketse ogo penyo furu shutu ketse ogo penyo fu pumedo ogo penyo furu shuketse how worship how sanding herabimo we krisara ke hunu rabimo we tenugo tefugo ke hunu rabimo we katsaka hunu rabimo we puti petenu ogo bu ke penyo furu shoba ketse mura show worship how bu ogo ke lu lifestyle ketse ogo penyo fu pumedo ogo uzaya de ke pukese uzaya puke lu no mo seli ropo ogo penyo furu shuketse worship how sedi paketzuwa ketse pakekripo kemhidi sedi huwa ketse oke penyo fa tejili mota ketse oke penyo fa rashuli mogatala oke penyo fa bu punimudi popetsa mo oke penyo fa popetsa kesunu por rakala sheli kenza di potela chekda ketse ogo tsuko mulie
Isaiah we hako musadi uke penye furu shugete ke masano no more shole ha uke penye furu shugete purity holiness muke mejino no mo liro siliken jali ha ke Isaiah we bo pokelu no haungu so la pwe as hishi hirote ke bo puto bungu kelie ngulie mo ha ke medi tiogo Samaria pokelu no shiri mohosaliro Jisu unikerche di Jisu supushi ketse popengusa popo pustilie mu poke pumako sikelise tenufa po kedi polan hubashi ketse mu poke di potso moshi ketse posu potsala sikelie Johan tu te die kusukusera te funu po vodi missionary ketse katolese kasaunu tu ketse po katolese kasaunu evangelist ke vitof potso ketse Samaria temi kakra Jisu silie ke su Diekepu moi ke midi Isaiah ke penyefu Rüsuo ke penyefu mozuno vor ke tiki abusu ke tseta ke penyefu ke tiki kibali ke Kesiezie ke penyefu Rüsuo vor ke ke penyefu Rüsuo ba ke ke penyefu ke dibo pubashi ke ke dibo tsusumo subashi ke su ke penyefu fesilia que penye faisait dit hotsu pose que c'est tio que penye furu fubu o que lunu o que zebade que tout le ce que ça on petit croyo pour bi o que penye faisait que c'est lia que jazo Samaria fe Jisu que c'est que Jisu za shimo unie que tsbadi Jisu silie tio go Jisu ke like poza ke like que la que linguli to que Jisu oko kipusa mo ke penye fur rufu oko zeba ke tsala oko bu oko penye fur rashuli ke vi oko penye fetie chakrapie oko tsasa oko ke penye fur shuke tsunu oko penye faze ke seya na ke puke se ke mi oko penye fur oko kekeli haunu oko penye fur lietse ke tsa haunu pastor tsumoliro missionary tsumoliro oke penye felie chele hode sigetse su bamo okobu hatomatsa ke krike tsadi oke penye felie chedori oke penye foko kelie nze oko katsake hunu ke patami kola katsatsa vorgedo du basheza suruzo oko katsake hunu telite tse kazago mu tikati tse kazagola katsatsa doba gidiga ke krelamo na hau oke penye fo mozunu me ye katsala oke penye fo hato hakosedi oke penye fo shumor ke shola hato matsa hakotsedi oke penye fo zaputse mor sho katsala oke penye fo ke tomo rofunu oke penye fo resho ke tsitigi tie hato tete tse ke tsa haunu oko tsepekulia ke ja oko tseketefulia ke ja oko bu take metila di oke penye faza puteli ke vi ke kro ke kungu ke meje oke penye fakinu mulia oko tie oke penye fur sugar ta haunu oko ri ke tefu rofake ko sedi oko viecheli morsho oko tsepekuli morsho oko divibo puya work is worship hatwa reshozo da ke tshe surbizo ke tsu we timode there how we mohope susiliro how we attitude to puba tenu puba hato tsia keza amato how tsiba getse oke penye faza pulamu mato how tsiba getse oke penye faza tsikemi yeso morsho getse lamu attitude to bagetse sunu work is worship hato resho getse oko susileri oko kelunu oko tsipenyile vi there haizori hato se resho zo da getse she hatsia keza miko oke penye faza seba da dia Deri oko tie oko attitude how oke penye fala tsamo sho ketse oke penye fala ketse oko how tsamo sho how lanu yeto tsegetse ministry chemelie sedikazaya ketse potemeta how lanu ministry is not an employment ministry oke penye fali to tsegetse ke hunu yeto tsegetse kaskampo feketse overkratse ketse surabimolie sujeselie overkratse Morim hatom hatsa fia kazaki midi. Overcrackets la, lietotsia gets a worship pamodelie. Mogo team hatotsa gets oke penyefogo kikili haunu. Okobu, oke penyefer, hatotsidi, oke penyefer a show, oke penyefer puts a get oke penyefopumedo. Ogo office no, yego, gemelie, kepuya kazaputemeta. Ogo oke penyefer lietsaba, oke hu lietsaba. Pastor Polivi, driver Polivi,
tithe collector pulivi, caretaker pulivi, sweeper pulivi, hakimidi mhatom hatsa ke tsaya. Oko employment lot chabamo. Uwe katowe latame hosaliro, mhatom hatsa tsidi uvakratsa morkasho, suribatu kethozo, deri keme yethosa. Unu vanguli ketula, oko mhato au chabamo, deri, uke penye feza putsabamo. Menyo tsetse tehie tsdio ke penyo fe lietso morshowe ke tse hausedi jemelie hego meribunu ke puya ogo ke lunuri me hosa ogo isaya je ke puke shunuri me hosa samaritan ni fe ke lunuri me hosa liro unye mi ke ni shi oke penyo fe hodzunu work ke tiki po presence to work ke tiki oke penyo fe shu ke tiki medi theogori oke penyo fe shudi humor shu ke tse ogo ke penyo fe hodzunu work ke tiki oke penyo fe po ogo bu posi pungulia ke ja oke penyo fe po reveal tse ya ke ja oke penyo fe go restore tse ya ke ja ogo tsika so hosa ya ke ja ogo rufike lunu mo ke penyo fe ko ordain tse la se ya ke ja ogo bu twelavu ogo mato ke ke kroke kunguli di voli ke view ke penyo fe tselasiya ogo penyo fe shuketse slanu hawe entertainment mo ketse hawe uti tupe ziba ketse viemo ketse ogo ke hukinu vodi ke sekengu ketse ke pelemi ko huni ho tseke tefu ketse oke penyo fe medo mo ke penyo fe krodiko ke penyo fe punyinyo ko buri kroditsedi por shuketse pumedo oke penyo fe shuketse haubu sandenge kerüsuo ti sojanye rebi shiketsam hato chadamodi o lifestyle po chiketse ti sonye o matom hatsunu shiri o ke niti nu shiri o tenusho zgetse tekretsu zgetse ti nu shiri o ke penyo fe shuketse hau petewa hike ke kilamono o ke penyo fe ko kipye o ko bu por shudi ludo ketse o ke penyo fe o ko kilide a tedeye po pusadi adie talanu vorado Brother Lawrence gets up worship Diekepu for liro, but Diekepu modi super talachiliamo. Brother Lawrence how po Bishop Kokinu po hachami po tseyashi. Di po Diekepu gets po alu lady uke penyo for shobayasi. Mu worship Diekepu vo worship Diekepu liro, Brother Lawrence temi how ze premeya. Ugo ripete o tetenu uke penyo for japutsilivi uke penyo for shudi lulivi uke penyo for shugetsunu ugo vokato kerüsuo ke puke shikimidi transformation basiawe redi parketse ukriki kese redi uke penyo for zatsike ye parketse su basiawe uke penyo for bu japi ugo petetsedi chedo ugo le uke penyo for shukelieti hauzedi ugo ke lucheka salidi lawo ke penyo for za chikemi ye prelietem ipu pejewe Pastor Pejewe, Diekepu Jie Thekha Tsali nukeli de, Buti Kalabie Ugo Tsali Krüta nye tsaya. Thekha Tsali ku Kesiezie Kesurakinye, Kesiezie Kesurakinye. Le dar pete ke se tali de ke le da.
Chỉ đó zaputi hậu nu nhẹ mi pu pu cha share zaput cái sa siro ubanuri body ni pu zaput cái sa pete pe jewe cho go ginu ni pu bu japi bie ugo pete che ke liu che thiên na je go pete ke zedi Thekha Tsali dio Kechakechü tigi chỉ đó ni pu dienu ki ke che pu nu chali shi se ni pu ze ker chali nzo fo go nu ni pu Krühi ro se di ni pu Khezhie sa Zadudo ugom hunza ke ba haunu ugo beteri hatom hatsa se prevo michie hato tsege tsunu ke to murup funu nu ni pu zaputseli ke dula ni pu bunu ugo crossli ke jo ke chari tsasa sidi telanu pastor bunu ugo mi betela teja chasa motela ke chau tsasa di ugo bete ke ze amen tseli dio je ke zedi ke chatseli dio Hallelujah kirketo kamsani pu jo van pijimon zatsewe No, but the Bavado, Kesiezie how he pet creepy here got us here go bunu lerdi and you put Kerüsuo no Kephrütuolie Viluoü Rüsuo Ketshe ki deri me yesi Ketshe no so kabi here got us here got chatas Bazhakese abu here go bunu zhe dola Kephrü and you put here matomatse Ketshe petegunu zaputse morgeshun no city yemelun sef pakiletse Ye bunu ani pu sidi hato Ketshe nu shiri Ketshe nu shiri mpie Kerüsuo tsali nse Bazhakese sidi hema togo ginu ani pu he kobudu teja ke famie tse pregile tse Yipu Jesu Christa kinu ke par ngu ke Mechü u ke penyofe ke Khriephretuolie mu ke masaru fe krotobu yoko pete zebalichi Jesu zanu chayawe Amen